जय श्री राम। पवित्र संक्रांति रे आज आम नना कंठर एक सुंदर श्लोकटी शुणा केमती लगिला निश्चिंत कमेंट माध्यम मत जनइबे। शुणु श्लोक गाया क्या भाई ना ओम कालांबधर कंति कंतमनिशो विरासनं नाशिनं मुद्रा जानमयिदभानन्दपरं हस्ताम्बुजो जानकी सीता पार्श्ववता सर्वकरा विदु निर्भाराघवम् वज्रन्ननमुकुटविधाभि कल्पोज्ज्वलाङ्गं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामाय रामचंद्राय रामभद्राय विधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे गजमुक्तिकरतलकरे वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठस्य मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि आद्यर्भजनं गोपीकुले वर्धनं मायापुतनगीतापहरणं गोवर्धनं धारणं पंचछेदनं पूर्वादिनिधनं कुन्ती सुप्तपालनं एतानि गीता भगवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृत भारतस्य पदकेन उन्नायादर्शो विष्णुस्मरणमात्रेण महापातकनाशनं श्रीराम लक्ष्मणं प्रभजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधि विप्रत्यं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं सन्तमूर्ति वन्दे लोकाभिराम रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि आद्य राम तपोवन प्रवेशनं हत्वा मृगी काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुहरणं सुग्रीव संभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चात् रावणं कुम्भकर्णनिधनम् एतानि रामायणं सत्ये दैत्यकुलाभिनाथवन्धने सूर्येन्दुर्भकेसरी त्रेतयावसकन्दरो हरौ रामाभिरामं कृते गोपालनं परिपालयनं व्रजपुरे भारा हरे द्वापरे गौराङ्गप्रियकीर्तनं कलियुगे कृष्णं सचीनन्दना वेदान्धरते जगन्निवहते भूकलमर्दिव्रते दैत्यानुधारयते बलिं छलयते क्षत्रिक्षयं कुर्वन्ते पौलस्त्ययते हवं कलयते कारुण्यमातनमते म्लेच्छानुमूर्च्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भेदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवान् भवेत्।